na je say atere wanu mu atere wo senase yo timo eno so wona ne kwae na awia na anopa patience na awia je say wona anwumre de wunya kwan pie eno so kwa no da mpre do say baako yo yen kwae to aso apia kasa Lydia patience esa ne so yen san kasa bi na meswa mu hu say we am ka chen say menyam na de na wan kasa wa hu say wonyam se na wunchi mai aha onya ne menses da no chima sister betena sibi na wo ba no Nkomo a wo di no mo wa me kola akwa bi aso adampa mo ma sister ne trans ebusuafo obi be kasa de na ohini ni wayi akora anim na we do say ni na me ka cho say mbokra me ni no we are say to ja woni na me say na me ogu say me dey hu say me ni tie sam baby am say mo ka cho say me baby o mo say me ni na me no won to kan to wasa nti ache me adam wo fie na me say me ko to test ni test say ampa na yin me ba cha ya me bravo kasegu so Mike no aso me pa cha ya me bravo oba mo nche wadi say okay no sir no o papa ko fa na bae na mo ne na tena me pa cha sister ye be kasa kole mam wan kwa bi so mam wan me pa cha ne papa ko fa na bae ni nua pani a we na chi mamienu ni nti ne papa ko fa na bae wa amfa na amre yen se ye ne ntina no kre onne no ni nua no osori ana ode ne ko na danfo ne papa adanfo oba nti se wo frɛ we kura so na papa no empene na kre na ne maame we ne maame wo sita wo ya ne maame ye yafo Debbie, ne papa na na ye yarefo ena wa ma na ntra ne maame okofa ne ba ya ono so mfa ne ntra mo nche ono so dina koma na danfo ne papa na ni a friend no fin say o ye besuso ni mo aha kase enti ya ne tete hwa o ko school ene school de o papa bresa mekọ na mi nko kina sa na o papa o ye o papa enti o papa timi ne wire timi hokura na obetena kwa na wo sum na no enti kasa ne ye na papa de yare ye ene no koto hospital na odi wuye ti wo wuye no o yare no we no o nko school enti wo wuye ne ye bi sa sese ampa ono so onima de no kore de ba ako sese obeye den obesua adwuma na abato school so o se ana me ko school ade e tia me sua adwuma ena me ko school saa ena o de te na opia inti monko inti mi sister so o mo ba ho ne de na je se dompa na o mo de ba ho ebe ye dede wo fie ho no eno na me ntia se sister de nti no mo be dede na mimi ni ho yo mo kire se we asan aka se onu obi foforo akure so obisa na won so se on ka hwe enti cho Lydia wa bo be ma foforo bi di pacho Debbie na de nti no mo so wa bo be ma bi di minim enti o mo fas why na so wa bo be ma foforo ne nanfo no pacha you abran pa didua be o mo adwuma sister kasa enti na mini ho enti Mrs. Afre me ka kire me na chese na boy no she bi se mu no na se ne maame wo bebi akola e maame wo sensu na wonyam ya wodeti awhire ho sem tu no ma pam wasan mo aba na sister ni mba ni de sa mo ba no mo na matete no ti apia na ese ni fam na kwa so no hwe ne ba o hwe ne yire na mo gi no enti na chese akola e wona na ena Mrs. Baba ko ka say omrefi ti mi hu no se na wotwe ne na ano kosi ada no na chese se ne fu aye no na mbisu na am se de bi akola ma ankofa na anhwe na awo aka na bonte ama bibi aye no ena m ka sa wo na se afuru nkwa ni mu kakra me de no ko hospital me se onya 8 months some days na fui pacho ti ye se ni tamu be so ani sa okay ka se Gana fomu nya kure ya mo ama me ko fa na bae ti me bae o me de ne bae na am se ni o me ko hospital ti e ko ye e wo breman SD ho no on fa
na de we di na chi so nyem wono so te ho bi o te ho ya se o ma ha da man we di na chi wono so nyem o te ho ma ha da man na nti na we de wo fa se wo oku bi ani ku he no ejista ba mo ba ne sei ne no krakra enti ba ne sei me bosia na me bokọ de ko hospital ye boka 1002 na se ukwa de biansa amra na chese enuane a yesi wodidi nya moja na apia ne nam ho di late afa ne ho so minya apia ne ma afa ne for picture ma pacho me picture woni me ne number pacho na ne ye be de say ye be de mo friend of ane tie say no emwa ne ye pa makola yi nya sa de ed ne so le be gina na Ghana fo ne wi ati hwe woman of faith for ma mesrem o monya kra ya dum why oni dokute o ya de sen si ya de a wontumi nsa eye jimi ana adwaman krono eno de wonsa ya ka nyina 4012 Faith Homeopathy Clinic enuro nketua o se fa sha otekrema ebetu yade na free ho oposa wani ko no nhwe wo ayamukuro ne nyina ebetu ase afiri ho wa hene makokobe 18 mu ho nkrantie ku so tuom enyina mfia ne nkyerem 445838859 3p garlic mixture 3p number 2 hello afama he yo me pa to ye frem ohini ni amakranche me ye adwuma osompa tv so wadawro mana uti se ebru hello wafa uti menka yete untana asa unye papa uti uti menka na dai pato abi je musa friend ye na me de line enku hello wafa 3p garlic mixture yetoa pai wafura ekutu kono kwa jibi sano na tayo titi eye 3p ma sha uso we abusia nche no eye piwak ena de aba adwama so 0248928824 hello Rana ofama he ya mi yo me pacho ni di say wafa mpacho ye frame wo hini ni me adwuma o Sompa TV so won ti say ebru hello yo wafa me say ye frame wo hini ni wo ho ti say me adon mi bi aboko na ko de me so me ho ye awia dia me fra wa anya bone akoda bi ye say friend Lydia wo fa se kwa me apia Lydia yi se woni na nyinsei o me de beto animre ye se wo fa wo se enye wo fa ase no a wada woroma eno an ye fra wabusa wo se enyina so be na wo ntia wo se enye wo fa ase no eno ne akoda abobo nse ya nyinsei ada wodoma me da so it's not the most you have to yo ada be mama nyesa obe aba ya bitu ani ni but actually so you be ni pe na sami na e bi na se ka ma sami ni actually ni ka ko be bia e be yi for me ni me na ko ni enti kwa no be si ana pa ni pa ba ko se ni pe na o se bia eni ti mi am frɛ akala ne maame eni akala no amu ena akala no de eni si ta para no o di eni ta ni ensa e ba mi e maame ka kyerɛ no sɛ ni ti ni ti di airport e to e mpo ye ama na awu wo wu ya nti asɛm ya ka maame ni jitu ni enti ni hyɛ ni ya ba no an ba ni akala no sɛ yeah, Saturday and on bam. You ada. So ya enter for one children. And I think that our man so for your man up and offer me offer Jina. What's your colana catch a unia ban today?
So what she said when you are parting and you want to hear and you make a call. Yeah. Some no can never be maintain your capra. Or sing your near piano. You. Aparana no from Pacho de Jinaso. Hey, I'm over if you're on a now kind. Pacho, or my me buy or crown. And I was feeling any your Casadin, Anya Crapa Pebiasa. You feel any. Now some words I feel any while. And I'm remember with your crown. And what tone. What happened Wafa dia mami fansia. Mami fansia. Line ni munya papa. Menti dia wo. Siasemba. Miti ofa. Line ni munye. Abala no to no mesoro mo. Binya bo sire pa na mu ni ni. Abala yo to ya wo fa mo fo mo ko go afia ni nya mo no. Menti dia wo ka ofa. Wo dia ye beton. He. Wo na wo didi wo mami atam wo mani mu no. Pacho me na atam me na mami ko ya ase wo so. The omo beka no. Na onu odi so ameka chense. Na wo oba tan na obedu ba echi no. Osu na odi mami. Wo na wo kasa kire wo mami akoda 40 years a wanyema wo mami de wo ko ba bi no. Wo na akokire wo mami nyansa se wo ba tan obedi ni bachi. Wo. Sister, makure mam wano. Enka no kure nkire. Mam wano ti wo papa. And one would see where be a dear someone I saw catch a woman, may or honor catch a but I make quiet them, make a minamini yaba who can't know. One of my million car said, oh, con, men quite j a seven, and ma, who near our mission. Oh, on the car said, oh, con can be more, but men can be ma a you for now. I said, I will sass him. It will quite now, mamma cafe. Me kwa mama say me ma kucha squad down me abo. Akra na me ka say man na wati asen mu ye. Ana oba ho na obo hu say me twa squad ma ye bo akra. Twa me so. Pa cho me say champion me ba Leicester Ghana. Amoasi o amoasi. Yen ka say pad. E ka say yas. Said you moja 2 bia. E ma ko bia no 0501390337. Me pa cho Exodus. Kono obeni nyina yo kuma se report junction total filling station which is 0559 1395882 meko Canada express group meko New Zealand ye fi ani nkire mu ye kosua de express group ye kosuku 0249004448 me pa cho sesame herbal ye fi ani nkire ho oh diabetes kojibi cholesterol kojibi sciatica ebeko insomnia ni nyina be firi kono kojibi fresh lady capsule ebem oba won ye hwa freshman capsule ebem ba ma ginam fresh cold capsule ebetu koko ni nyina kana eba mesa etu malaria ne typhoid ni nyina 0243559319 Bishop apemprande efie ne ho me pa cho eye silver gold 4 cities ra be nya bi empopo ni nyina wo yesu na wo dia wade wo pebibi akocha wase ya wa astam romadi shemake 0598585219 give us P capsules kona kwa GB say ye premature ejaculation ko no men be ma wa ye mre ebe mo wo gina so bibia ebe tu koko ni nyina ase wo posa wani give us about mixture ebe tu malaria ni nyina ase ase ni capsules ni bom ni tu anam sa ya bia 0543222470 Rupert lubricant engine oil papa ye the ma car engine anwiabo na engine na ye poko tenda ka bia 0592350915 bam echamfo ban wo se yade nyina bedwane odi haban beto so amani nyina firi ho fu ni kirem ekuro bi atu eye fu nwi o se fabra na wo amani aban kasa otine pampan na obesa o yado anyi amani nyina firi ho echamfo ban na o se yade nyina bedwane Qualitac dental clinic fu ni kirem no mehwe o se mawo o se no opese o she braces ofele opese wo ye cosmetic dentistry ni nyina so wo diamonds wo sisi wo sana so obeye ne kama obeye polish obeye fele ni nyina jewo patase kaitwe amagema building ehwan ye wo Vegas fu ani kire ho 0545906888 Mr. Champion tell
So mami me dance. So mami akodai asem kyewo. Akodai papa said na ni na efra. Only control wo akodai so because according to your preference wo hu no. Na mu no ya mo ye emata ya mo ye man. Wo so bo akodai chem so emo akodai wo so wan pacho wo ya ho ya mo body chem so ya emo. Mo gya akodai na transarem so pass mami ka no kra kyewo. Wo balance ha akodai we say pa. Eti ka won chia ba na ka wo mo no. Wo gya se ye kra sama wonte. Yes akodai we say. Akodai we ate se wo wonte control no. E me market 10 gram crop ye tu control wo. Na chese we jaya akwakodai akodai kwa bonten anytime no aba wakwa bonten anytime oba obi aka ne hwe enti kwa na wokọ poor supervision man hwa kwa ne so ye na because akwebo no wo say ya ye tete no otibi sesa ye kene ni mo otibi sesa ye tu ne fo otibi sesa we dia magya ne sa in the name of ohia ene ahoche me kan kire ohia na mo nwuno ahoche no so no so di 2-3 mu a ma wo ye niam ma mfom so ma ahoche no kwa ba mo ene na aba mo what you say no so pa say oni entinya akola and kind the name of say we this can't no be any say kwame apia na ya ono to no ya asem say wonya lawyer for na ya kan sem bi ma no no wono na mo be ye chicheye na watimi disika ahwe akodai through you ne maame ne dia ya de na bro maame betimi aboa because wa pone ba on pone ba ne bom no wa pono kura na ya momfo dia wa pono maame ne so maame say champion wa nyaade me kaba madam first me kaba say wa pono a wa nyaade because ne ba no eso otimi di na o mani bi di na ba kwaya ade no atene a wo so wa kwala wo just that no nyasa na ye no eno ne ye frame ame no ya trans ye nyina ya kan ye ne den na ya toato adwe no mo de because enfum so no enya aba opam ne ba na enye ye but akwaya mo fa so a mo de ko hye ame ne no nya ne kwan no do wo ne ba o ba tia mo ncha no mo suma ne bi papa ne mpre kwa mo suma responsibility ya mo de betete akora no manye responsibility no manye ma se dia no manye ena sakwa wo se nso no wo kasa wuti wo se wonim kasa na no wen na so ampa se wudi mo se na ka to bo ase nti ka wo ma me ye obi kwame apia ne be se me kama wati ase ne se se wa fa lawyer for ne ka se ma wo fa ni da na chi ya ne e kan kwa ne se obi akoye na ade wo fa akoda na obi je se enye ono a wo ni da na wo ho 14 years na wo no offense wa fa akoda kwame apia no 22 na wo fa no 14 ne ya ka che kwame apia ne se on penny no a wo munya ne se wo mu ye na yan transi adwada yaman up to adwada ne yan transi ne yan kansem no na sikani bibia se wo de hwa akoda we se because akoda oni moja wa fita anything that can happen at any time wo wa bibia betiyesi enti se moja o se de benyo na dwa no ne sika kwame apia your responsibility but I'm not talking to your uncle wo na wakwa pre and I decide we see aba enti na se transi ne yan hyehyeye ne bom so wo wie ne sam se akwa na nya ne de ne ye DNA titi DNA ne se ye ne de so na wafa na bom wo hwe wo so yie papa but ne was starting we akora abone afokubo wadan fo si me ko mebo ho no na wo so se mama ko hwe se ne wo fa ade wajim ne ga se wo ade ne ga se wo ne je hu bo pia wonte a sa ko mo no na fese emudie enti ma me pa che akwa ne de obetire kuma ase ya na kwam ya pa so wo ne busuafo no wo be hwe bi de ma no asi wo yin yo busuafo na na brank patonte wo ne bra okay my lady and some down anodin papa my lady my men can be enfanchire eye me ofasi eye me ofasi no apia ndem na abi je me jira me just say wo boss nku o fa kola for 22 akofa kola for to be the kasa wo be jira ma be ma sign so o mlafo adia wo na ra ka be kasa kola na me shime bufu my lady de wo mu nie mo ofasi ma mni kan kasa bibi nche my lady mo ofasi nya akra boni wo ya akra boni papa 14 years kempena na my lady ya summa na nka ba bia edua ntakuma anansefro atiawe nkatakuma won fase eni agro wo ya summa kwame apia hu na my lady kwame apia fo na mi say asemo
apiafo no omo be mamoden ebi ni odifo kwame apia kro ye ana kwame apia kro no odi mate kro no hefa no oti amasewa kro no amasewa obi a wo tie bia woni kwame apia bia kro no amasewa ehonye se kwame apia te wo ye mate wakọ nyim akoda wo 14 years 14 years wo 22 years ye besre abusuafo edi mommo na beti na mo faase wanya de wo yakoda boni maladi sedi akrai osikasa no oyeyiya no adibuo ni nani so enye sebia asema bana mebeka bibi adibuo ba kokora ni nani so sedi osikasa eni sedi osi eni mpanifo yi nzama no e kire se omu ade osini ye kasa odan mu e kire se adibuo ni ho na entwaye mami mi kakakra bi nkirew mami die wo mu ni se wo kasa wo nuana na wo makwan no sebe usuma akora kakra usuma ne kakra eti asemi ba ho se sei wo nuana wu kwasem ba wo na esi ubo tisi ana wo kobai onso na wo sei na anka tama akwa ne ekwa wo ma no mo mfa ne mfa ne ntirase mami hifa ne ya force no ne dai ti maladi senyema wanyem sa akra we no maladi kwame apia mfa no nche no na me sere Ghana for obi o wan kolata ankodanta de akola isebe pampers tese ade bia ye de akoda ho ye bia o mebua tese 8 months in days enti akaka kra bi ene pampers ne ne ma akeke kent ade wo mo bia no fe ye ne bua ye ne akra image maladi ukade di en yeso se kwa ya sabia ama doctor ahwe no yese maami opa no wo na senum ye be sere Ghana fo yese akoda no enko agyanan so ana border so Sompa Nkomo wani ayina na oni di kan na wo di second na wo di ya be ye we ye catechist the press before or ye catechist or ye reverend we ba we reverend na yi negu ni kom no Reverend Kennedy Chumberima Presbyterian District Minister oba Koba Jesse Sompa oba be jini boss so nyame adom ateteno ho kwankra oba bi e kire ne shede mu kire ne dogo ti Reverend Kennedy na wudi wa woda oba Koba Jesse Sempremo oso ma awoda paradise yanko Dua Emmanuel o swami ai nana mensa brampa and revision sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko an wo magidi wo mu pa no eye sciatica e na stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert middle Nande na wote ho awaya stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos sene mensa ne menamu twetwe no emo ye titiriti mentumi pon sori ho na enwanwa enwa me freedom buy na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti numbi ansa na wakoda me ho ya ne se wada se wano 3p garlic mixture ani 3p garlic mixture ema moja edu mwafusane no echeyi natural garlic papa bi ene edi aye aha na madam Fukofimpo ka kire me say work natural health for bi bidrobi omodi aba ye friend 3p garlic mixture na manfo tu omo guso no enya semketoa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no sa wonum 3p a ebejane se hum edroi enya mapemfo ema wo ma no fo anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 024-89-288-24 and 020-100-0021. After you. Mema wakwaba eba life care. Jaye body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba.
Whoop a wider head, big bags, body brightening, and also whoop a appearance look attractive and Jaya laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, dust pores, and I do honam apostle any for any more life care you are new year at the mount. Life care, yeah, body management, and now say weight loss. If you are not overweight, who can say slimming down, come. Now skin, and I say body no. It's me a year for any check our life care. Life care, your Kumasi Edwin, Railway Police Station. Prakasa ya duaba wanwaso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuaba ne ahaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo Adi oi Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Who said that will complain with sissini cocoa? Epe anjiwakade. And you jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoku ni sisia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And my memajina brand. Na a yemme. Na. It's a living testimony. Kone kwa judi. What can that keep? Yeah, damn separate. Obie timinumbi. I just a pin for. Kona woman for down for. Any the onion fear do me. FDA aji edwadi enkra toy atom. Hello. Me den di grow fine. Wonu mu ato. Wuntu. Capsules. A block mamo jadi a full sunny you. Nothing, a boost immune system no. Now quit ya lahoto. Minim ye say, Nipado drona nim ya moringa etimiye. Abedi ngungura denya ase bam mami hale manumbala amali ya uchoza video ide bi eye pomo tomato mixed no fiber wo munti ema wadua ne yede madam fofo ne abusia nyinda taste love FDA aji edwedie nkrato yi atomo abusia for Yo, Madam, my lady. I was here, Madam Chia, Sompa, the Free Exodus group of companies, ya catch at the Bopini, BBA, OTA, and as a washer and sa. Bray. Now, why when you say Exodus, dear, the BIA can't send back, meaning say what the Exodus dandelion capsules, what the Exodus moringa capsules, so dear, next one who say Exodus Ukuno, if you want pa. Nanienti ama Exodus group of companies, ye no pay with just sweating did dino. Ewo, ano namwa, namo. Sanse, nipa bebre, ya benefit to say, moringa, dupa.
dandelion ye dupa ye nura eni eden ne senti abre bia me no bedi nkomo bia me ma wo so akwanya se wo de won so ye nhwehwemu na hwe ne ewom na wo ye nhwehwemu ana abehunu se ampa Exodus moringa capsules and ne dandelion capsules de say for diabetes ho pa ye de ye metu mfuturo mfam wani moringa wo hoi eye nokwasem say diabetes etenete dandelion wo hoi wo de ka moringa ho na wo fa mu say diabetes na emfa wo say ekurompo atu na da shock nom ne ade ebobɔ ho nyina no eye pressure na de dodo na akɔ asamado wodie wanu madura enko enuro ne bi wo ho a wanu ma wada ne aduro ne customer da wanom no na ese da no yade no ede wo kɔ mepa acha okon akoma to yam na hwehwɛ Exodus moringa capsules Exodus dandelion capsules ni bi mepa acha 2 weeks so hwɛ ne fa